M23 umutwe witwaje intwaro uri kurwanira mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo cyangwa se RDC. Uyu mutwe nkuko twaherekera tubyumva ni umutwe witwaje intwaro uri guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Nyuma y'uko urimo urapanga guzafata igice kinini cya Kongo, batangiye kubigeraho nyuma yo gumara gufata uduce tunini twa Kongo tubarizwa mu iyi ntara y'Iburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Aho turi kuvuga nk'umujyi wa Goma ndetse n'indi mijyi ikikije umujyi wa Goma. Mu mashusho akomeze kugaragara mu rugamba rukomeye cyane rw'amasasu rwabaye kubera kuri wa gatandatu, iyi M23 irimo irarasana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo zaje kuyifasha za UNESCO cyangwa se ingabo za UN ndetse n'umutwe w'abahashyi wa SADC waje kwifatanya na FARDC mu kurwanya M23. Ariko kugeza izi saha M23 ikaba yamaze kubakura muri iyi mijyi, yamaze kuyifata. Iyo mugiye kubana muri iki kiganiro ni Dizo, iyi ni Aldo TV Rwanda. Mbahaye ikaze ku buryo burambuye. Guhera kuri uyu wa gatanu nkuko mu bitangazamakuru twari twakomeje kugenda tubibona ko uyu mutwe wa M23 wamaze kugenda ufata imijyi nka Sake ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Kuri uyu wa gatandatu mu gitondo nibwo imirwano yakomeje kuba hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse ni M23. Mu mirwano yabahuzaga iyi M23 igira ngo ifate umujyi wa Sake wose, ibone nuko iza gufata uyu mujyi wa Goma uri kubarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Imirwano itoroshye yaje gupfiramo abasirikare benshi ba FARDC, yaje gusozwa nuko n'ubundi M23 yisha abasirikare benshi ba FARDC ifata no mujyi nkuko byakomeje kugaragara ku bitangazamakuru. Abasirikare benshi ba M23 bari gukomeza batembera muri uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'uko kandi kuwa gatanu ku isaha y'isa 5:50 hari hagaragaye ibitwaro bya kirimbuzi byari byazanywe n'ingabo za UN cyangwa se UNESCO izanye niyo bita SADC, umutwe w'abahashyi byari bije gufatanya kugira ngo birwanye M23. M23 nayibabwira ko yiteguye guhangana mu gihe habaye hirasana niyo ryaba ritoya. Nyuma y'ibyo M23 yari maze iminsi yivugiye kuko byarabaye, imirwano yaje kubitangira kwa gatandatu mu masaha ya mu gitondo koko bararasana karahava. Abatuye mu gace gato ku Rwanda za Rubavu ku mupaka neza babonye neza iyi mirwano kuko imirwano yagaragayemo udutego twinshi ndetse n'imishibuka myinshi cyane ya M23 nyuma y'uko iteze umushibuka ugashibukana abasirikare benshi ba FARDC. Nyuma y'uko FARDC yohereje indege ikazizanye ibitwaro bikaza kurasa abasirikare n'ubundi bayo. Ibi byabaye imbarutso nziza ndetse biba n'umuhate mwinshi kuri M23 wo gukomeza kurasa FARDC. Nyuma y'ibi gato kandi M23 yaje kugaragaza igifaru kinini cya UNESCO cyangwa se cya UN yakirashe yagifashe igifashe bugwate. Nyuma y'uko mu masaha y'isa 4 yari maje kugaragaza abasirikare benshi ba UN yamaze kubarasa ibafite yabambuye intwaro. Si ibi gusa kandi kuko mu masaha ya saa 3 n'igice aho ngaho yari maze kugaragaza indi ndege ya FARDC yamaze kuyifata saa 5. Amasaha yaranzwe n'urusaku rw'amasasu menshi cyane ndetse n'ibifaru nkuko tugiye kubireba muri aka video ngiye kubereka. Amasaha yari yiganjemo ibihu byinshi cyane ubwo M23 yari imihangana na FARDC. Bikaba byarabaye n'imbarutso nziza cyane ndetse bikaba n'umwanya mwiza wa M23 mu guhangana n'iyi FARDC kuko bo bari bamaze kuhamenyera neza, bamaze no kuhashinga ibirindiro ku buryo umwanzi yazaga bamureba ahita bamurasa. Ubwo no kuvuga FARDC yazaga bayireba bagahita bayirangiza. Rwari urugamba rwiganjemo amasasu menshi cyane ndetse ari nako M23 igenda isatira umujyi wa Goma. Yagiye kugera mu masaha ya saa 12 tayari M23 yamaze kugera mu mujyi wa Goma neza, yatangiye no kuwutemberamo. Kuri iki cyumweru nibwo nanone hazindutse haba imirwano iteye ubwoba. Imirwano nanone yiganjemo amasasu menshi cyane nyuma yo kongera kugaragaza ibindi bifaru bya UN yamaze kubifata kare cyane. Ari nako ifata amashusho iri kwambura abasirikare ba FARDC intwaro bamanitse amaboko. Guhera mu masaha y'isa 10 z'umugoroba zo kuri iki cyumweru tariki 26 z'ukwa mbere 2025 nibwo amashusho yagiye hanze y'abasirikare ba M23 barimo batembera mu mujyi wa Goma neza cyane bamaze kuwufata. Nta musirikare n'umwe wa FARDC uri gukomeza kuhagaragara, ahubwo ari M23 yonyine yahafashe iri kuhatembera ibwira abaturage ko yabacungiye umutekano neza cyane. Mu masaha y'isa 11 saa 12 nibwo hagaragaye umuyobozi wa M23 arimo aratembera mu baturage ababwira ko umujyi bamaze kuwufata kare cyane kandi badateze gucika intege. Yabibabwiye mu ijambo nk'iri ngiri: M23 ugire gutereka
amaso yabavuyemo. Hano hari udusore natangiye kuducisha mu ijisho, natubonye ubu two dusore ngo twaje kwandika weho umuturage waje hano mu nama nabacishije mu ijisho kare. Muranyumva neza? Muranyumva? Ariko ndababwiza ukuri, mu minota mikeya ndakubwiye ngo biruke ubisige hano, ibitari ibyo birakubyara amazi nk'ibisusa. M23 muhumure, ntabwo M23 ije igiye gusubira inyuma nka bya bindi mwari muzi. Muranyumva neza? Abaturage muranyumva? Na amaso yabashizemo nabibonye, ariko ndababwiye ngo mugirire icyizere M23. Muranyumva neza? Nageze hano tubajije abashefu, mbaza shefu wa mbere bararwaye, mbaza wa kabiri ngararwaye, ndangije mbaza uwo nabajije uriya amazi. Ariko iyi ndwara yaziye ku bashefu gusa. Shefu muhumure, ntabwo twaje tuje gukuraho ubuyobozi, ahubwo tuje gukomeza. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Ntabwo twaje gukuraho ubuyobozi ngo buriya ngaje hano ngo bakabimenya ngo barara bamwishe. Ndabarahiye ukuri, ntabwo bizakunda. M23 iye kubasaba akantu gato. Muranyumva neza? Nshinzwe mobilisation, sensibilisation na recrutement. Muranyumva neza? Muranyumva neza? Iye kubasaba ijambo rimwe, mugiye guhanga amaso hano buno buhungu buri bwana bwacu, mubabwire ngo umuturage wa M23 yitwa Nkunkoreho. Muranyumva? Murahanga amaso hano muvuge ngo umuturage wa M23 ni Nkunkoreho. Mugira gutya kandi twagiye cyane. Umuturage wa M23 yitwa Nkunkoreho. Muranyumva neza? Aha, ni Nkunkoreho kuko ni mwebwe agaciro, ni mwebwe turamarine yacu. Muranyumva rubyiruko? Ababyeyi muratwumva? Ni mwebwe mari yacu. Muranyumva neza? Aha, ubu ndabizi ndi kureba bamwe mwandakariye aho kugira ngo mwumve icyo ndi kubabwira, ariko mwahanze amaso kino kinuza cyanjye, kino gipakarite buriya ngo ni umututsi. M23 iki kinuza ndi kubona mwakitayeho cyane ngo usagara kuvuga iki ko ari amututsi. Mu bwonko bwanyu muracyumva ko umwanzi wanyu ari umututsi? Reka mbabwire ko umwanzi wanyu ari bano bana bano muvukana. Muranyumva neza? Nta hantu muhora mwumva buri munsi bishe. Buri munsi bishe abakecuru, abana bene nyina iki. Ariko mbaje bajije buri abana hari icyo mugipfana. Hari icyo mugipfana? Hari icyo mugipfana? Siko mbona kutuvuga bashiti yanjye. Nta cyizere ufitiye mu Petro. Oya ndeba. Gira icyizere, tugira icyizere. Sibyo? Tugirira icyizere. M23 yabiza kugira ngo muhanga amaso ibyo ndi kubabwira, ariko bura muri kureba kino cyanjye kibora, kino kigipakarite. Kino kirabora, ariko ndagira mbabwize ukuri yuko isano dufitanye iruta ibyo gutekereza. Muranyumva neza? Hana amoko yarababase, ibintu bari muri amoko, umuhutu, umututsi, ibyo bintu imbere ya M23 ni umwanda. Muranyumva neza? M23 ntabwo ari y'abatutsi nk'uko mubizi. Muranyumva neza? M23 ntabwo ari y'abatutsi, ni y'amoko yose afite intego iyi imwe, kwishyira ukizana. M23 uraharanira kwishyira ukizana. Ejo utazakomeza uri umuhutu ariko uri kugera hariya kugira ngo hatambuke ngo birasango wige igiswahili, wige kuvuga myaziki kugira ngo hatambuke. Kubera iki? Iyo ngoma muracyayikeneye? Iratwe niyo turwanya. Ubu umuhutu icyo ntabwo bikenewe. M23 niba munyemera muragera gute? M23 nshuti zanjye, mbere y'uko uba umuhutu, mbere y'uko uba umututsi, mbere y'uko uba umunyanga na ya moko yose za satani zose zidafite umumaro, mbere ya byose uba umukongomani. Muranyumva? Uwo mukongomani nibyo bikenewe byonyine, aho iby'amoko twarabirambiwe, tumaze imyaka myinshi mu ntambara. Muranyumva neza? Umukongomani kuko ni umukongomani uzareba kino gipankarite cyanjye kino ngo n'umututsi ngari kuvuga ibi. Muranyumva neza? Ahubwo tuzabana dukundana. Muranyumva? M23 kubabwira nabi
ndi kubigisha urukundo aha icyo kivuyeho message yindi ndi kubaha nshinzwe kwakira abanyatura nshinzwe kwakira exfare bareba mu Rwanda babandi bababibyemo kino kintu bita moko muranyumva neza nkuko mwakomeje kugenda muyibona mu mashusho M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Goma ndetse yamaze no kuwufata atangiye kuwutemberamo neza cyane nyuma yo kugaragara amashusho yo mu ijoro ryakeye abasirikare ba M23 bari gutembera muri uyu mujyi bawucungiye umutekano wamaze kuba wabo kugeza ubu ngubu usibye kuba twavuga ko FARDC irimo irapanga undi mupango wenda ukuza kuba yarwana na M23 ariko tayari umujyi wa Goma wamaze gufatwa ndetse M23 yamaze kuwigarurira yamaze no kushyiramo ibirindiro bya gisirikare byaho reka dutegereze turebe uko imirwano iraza kurangira niba koko FARDC iraza kugaruka kurwana cyangwa se irareka kano gace kakagumanwa na M23 nkuko n'ubundi umujyi wa Sake bawubarekeye nge mwabanye muri iki kiganiro ni Dizo ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro kandi mbararikana no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu iyi ni Aldo TV Rwanda niyo utarakanda subscribe musabye gukanda subscribe like share and comment ndabashimiye cyane